Muhriddin Mamajonov hamda Ruslanbek Amanbayev jangida o'rtoqlar qirg'izistonlik sportchi yutgandi. Xohlasanglar so'kinglar, xohlasanglar negativ yozinglar, lekin men haqiqatni aytaman. Assalomu alaykum do'stlar, qadrsizlar, amansizlarmi? Geçe yaqinda bettesh bo'lib o'tgan O'zbekistonning mushkeri bilan Qirg'izistonning mushkeri mana ушул bettesh turali O'zbekning chiqqan yigitlari da o'zlarining o'yinini aytib chiqibdir. O'tda suyundim ko'rib olib, malades dedim al yigitlarga. O'zbekning bayağı adaletlülükte ak degen, qarani qara degen chınığı yigitlari var ekan da. Geçeginde boy bo'lib o'tgan, geçe yaqinda O'zbekiston mushkeri bilan Qirg'iziston mushkeri. Agarda to'liq ko'rmasangizlar men aytaman, ko'rsangizlar bo'ladi. O'zbekiston mushkeri Muhriddin Mamajonov degan, Qirg'izistonning mushkeri Ruslanbek Amanbayev. O'kon xabarat jasanglar chiqat boy. To'liq ko'rib ko'ringizlar. Ana mana ушул boyda men da to'liq ko'rib chiqdim. Чындыгында күрөш жагынан стойкадан биздин мушкерибиз мындай үстөмдүлүк кылыптыр да. Карап отурган адамга ушундай эле. Балким биз түшүнбөй турбуз бойду. Балким биз судья эмеспиз, эми балким судьянын чечими менен чындыгында жеңгендир. Бирок карап отурсаң, биздин мушкерибиз үстөмдүлүк кылган да. Келиңиздер, мен ошол кыска нуска видеолорун коюп коеюн, ушул жерге кыска нуска көрсөңүздөр биринчи. Hakamlarning bir ovozdan. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, эңилери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопаркын сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путевой листтерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путевой лист алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Демек, мына видеону көрдүңүздөр. Бул видеодо билинип эле турат, билбейм. Биздин мушкерибиз чындыгында үстөмдүлүк кылганда, а бирок аягында өзбек мушкеринин колун көтөргөн. Жеңди депчи. Мына ушул видеодон кийин Өзбекстандын жана айткандай чындыкты чыркырата сүйлөгөн жигиттери интернетке чыкты дагы. Туугандар, мен бойду көрдүм, бирок бул жерде адилетсиздик болду. Адилетсиздик болду. Өзбек болсок дагы, бирок бул жерде адилеттүүлүк болуш керек. Кыргыз мушкери жеңди. Адилетсиздик болуп калды деп Өзбектин патриот жигиттери, чыган жигиттери, ак деген, караны кара деген жигиттери сүйлөп чыгыптыр. Muhriddin Mamajonov hamda Ruslanbek Amanbayev jangida o'rtoqlar qirg'izistonlik sportchi yutgandi. Xohlasanglar so'kinglar, xohlasanglar negativ yozinglar, lekin men haqiqatni aytaman. Haqiqatni aytgan odam o'zi hech kimga yoqmaydi. Qirg'izistonlik sportchi yutdi degan fikrda bo'lsa, shu videoga bitta like bosib keting, qani ko'raylik qancha inson shunaqa fikrda ekan. Do'stlar, men misol Muhriddin akaga negativ emasman. Omadini bersin, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tardi. Lekin men xolisona fikr bildiraman. Agar vatandoshim deb men fikr bildirsam, Muhriddin aka yutdi deyman. Lekin bunaqa qaror bo'lishida ham Muhriddin akani aybi yo'q. Misol ikkita sportchi chiqib jang qilyapti, bu yerda sudyalar hal qiladi, bu yutdi, u yutqizdi deb. Misol o'zingiz ham mana misol haqiqatni ayting, xolisona fikringizni kommentariyada yozib keting, kim yutdi?
И liga Mangu ligasini hamma maqtayotganda bir chiroyli bir dasturni bo'larmi desa, bu 2 raund bilan tayyorlayotib, kuchli tayyorlik bilan yutib ketsa bo'lar ekanda. Bu nima bu jang bu sotilganmi? O'zim to'g'ri o'zmayman, lekin 100% mana qirg'iz bola 2 raund partiyada urdi, 1 raund stoykada urdi. Qanday qilib? Tushunmay qoldim. Yo, hakkiga o'tib, hakki tomosha qilaylik yo bo'lmasam bir TikTokda battle'imizni qilib yuraveraylikmi? Tushunganlar aytsinlar, shu jangni ko'rganlar bormi yo'qmi? Qirg'iz bola yutdi menimcha. Yo basketbol yo regbi o'ynaylikmi? Regbi tomosha qilaylik. Dostlar, sizler birinchi videoni ko'rib, to'liq videosini boyda ko'rib chiqingizlar, anan keyin o'yiningizda жазыңыздар. Al jaqdagi boylarındagi kommentarlarga бүт кирсеңиздер, o'zbek jigitlari, o'zbektin chiqqan jigitlari kommentariya жазады. Тура эмес болуп калыптыр, судья тура эмес чечим чыгарып коюптур. Кыргыз мушкери жеңиптир депчи. Эми мен бул жерде күчтүүсү жеңсин болгону билбейм. Балким биз бойго түшүнбөйбүз. Балким биз баягы судьялар билген нерсени билбейбиз, адашып аткан болушубуз мүмкүн. Билбейм. Бирок видеого карасаңыздар деле ким жеңгени ясно билинип турат да. Билбейм дагы. Hakamlarning bir ovozdan